ada togenya. Wih, toge. Tinggal masuk-masuk nih tok ae. Oh iya, boleh. Bawang putih, laos, kencur. Iki lho porsine babe lur. Mantep tuh lur. Rasane pas lur. Enak-enak. Bismillah. Lor, Buli sekarang kepengen masak yang hijau-hijau loh, Lor. Masak apa, Buli? Masak urap, Dok. Urapnya apa? Ini, Buli sekarang mitili genjer, ada genjer. Oh, Buli. Iki, ngene iki. Selain genjer apa, Selain Buli? genjer ada bayong atau daun kacang, Lor. Buli. Terus ada ini, Apa, Buli? keciper, Lor. Iki lho. Di sampean susah nggak, Lor, nyari ciper gini, Lor? Terus sang pasti ada ini, Lor. Ada togenya. Wih, toge. Toge ini katanya bagus buat kulit toh, Lur. Kalau bagus, boleh mau makan yang banyak. Biar kinclong. Ini, Lur. Ayo, Lur, ikuti terus sampai rampung ya, Lur ya. Oke, Buli. Boleh tak mitili genjer dulu, Lur. Iya. Airnya sumur, Lur. Sekarang rebus toge. Ini toge ini sebentar aja. Togenya sudah. Mau rebus genjer, kasih garam dulu. Oh, berarti semua nih ya, sing ijo-ijo dikasih Kasih garam. Tapi ki airnya kasih garam, kok tinggal masuk-masuk nih tok air. Oh iya, boleh. Iki piye wis coba ngentas urung beli iki, genjer iki. Wes mengentas, Be. Oh ya engko tak atase marek ngono wis. Heeh, sampean mandi to, Be? Dalah wong menglitas iki nang Tegal iki mau. Oh, ngono. Ya ben nyoba ke sentuk pentasan, Be. Terus kene tandangan. Wis iki genjere buli saiki apa meneh sing Oh, iki kacang karo ciper. Oh, kacang karo ciper. Heeh, cipire sik lebokne, Be. Oh ngono, wis tumbak iki mau. Wes resik kabeh. Wajib dicuci, Be. Harus iki. Kono ya titik, Be. Titik pira, Buli? 1 sendok. Heeh. Kak pira? Wes sakne. Iki. Heeh. Biasane urap itu kalau buklik lawe lemuru goreng atau ikan asin. Nek ngene sampean lawe apa, Lur? Ini nanti buklik tambahi gembus goreng. Biar rame, Lur. Oke, mantap. Wes ini buklik anu mau ini, Lur. Apa bumboni lemurune, Lur? Iya, Buli. Ada micin. Oh, kasih micin. Heeh. Garam, Garam, tumbar, tumbar bubuk, bubuk, penyedap.
kunir biar nggak amis. Wes gini aja lor. Ya aduk-aduk terus goreng nih guring kok wisan. Ya. Berarti nggak perlu dikasih air dulu ya? Gak usah, iki wis berair iki lemurune. Habis dicuci Oh, ya. habis dicuci. Mm-mm. Iki bumbune gembos goreng lor. Oke, pilih. Apa itu? Micin, Micin sama garam. garam, Mm-mm. tumbar bubuk. Oh, mirip ya? Heeh, padha karo bumbune nganu mau. Karo lemuru. Oh, iki enek kunire, Iya. enek tumbare. Apa iki? Penyedap. Penyedap. Iya. Goreng gembusnya dulu. Goreng lemuru. Ini bumbunya urap lor. Ada bawang merah, bawang putih, laos, kencur, daun jeruk, lombok merah besar, lombok kecil. Iya, pilih. Wis gini ya lor, bumbunya urap. Langsung diulek. Langsung diulek dikasih garam. Oke, pilih. Garam aja ya. Garam aja. Hmm. Nanti dikasih rasa-rasa nanti. Ditambahi garam lor. Tadi kan sudah ada garamnya. Tambah garam lagi dikit. Dikit. Micin. Ya. Penyedap. Tadi sudah dikasih gula dikit lor. Terus dicampur-campur. Campur-campur. Terus ini nanti nganu lor, ora dikukus lor. Oh, langsung boleh. Langsung anu tak engseng ning wajan. Biasanya ning wajan. Tapi dikai anu tanpa minyak ya. Tanpa minyak. Hmm. Men gak rasane entah ngono, ben rodok mateng biasanya ning wajan lho. Iya, boleh. Ini bumbunya urap dimasukin gini. Wajan. Ya. Jadi kayak disangrai gitu Oh, boleh ya. disangrai, disangrai jenenge. Lama nggak boleh. Enggak, sebentar aja. Warnanya berubah gitu. Sudah agak coklat lor, gini aja dintas. Lek biasanya ngeseng gini biar nggak cepet basi lor bumbunya. Wis mateng iki lor, tak angkat lor. Ya, pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang diurap jadi satu lor, sing kulup warna-warni tadi tuh lho. Iya. Sayur warna-warni tadi tuh lho. Sing macem-macem. Macam-macam mau. Pilih. Ih. Sing bikin kinclong ya. Sing bikin kinclong dibanyakin lor. Ambune enak lor. Seger boleh ya. Ambune seger terus bumbune iki agak sangit-sangit piye lor. Sangit-sangit enak lho. Iya. Lur, le masak bukli urap karo iki lur, lembu goreng, gembus goreng. Wis rampung lur. Saiki waktune makan. Oke, Be. Monggo lur,
ikut makan lur, ikut Ayo. madang, ikut madang lur. Monggo, Oke? Oke. Wis ayo lur, monggo lur. Ya. Cukup nih be. Iya no. Urape oke apa titik? Wis cukup e. Nah, mantap lur, mantap lur. Warnanya cakep. Wes. Tangane resik lho ya. Tak bersih iki mau wis. Lemuru. Lemuru. Aja ditumpuk buli. Gembos. Nek gembosnya lurus tak? Loro. Loro. Nah, ndelok Iki lur, iki lho porsine babe lur. Wih, Mantep tuh, Lur. wih. Paketane pas lur. Cocok ya. Wis. Monggo lur, madang lur ya. Iya, Be. Bismillahirrahmanirrahim. Kulit lengkap timun barang. Mantap lur. Heeh. Mantep Kalau pol. kok nganu lor. Lombong. Lombong. Lemuru lur. Hmm. Rasane pas lur. Gurih, Be. Oh, gurih. Maksudnya iki dicampur urap iki lur, pas lur. Wis monggo lur ya, babe. Ya. Madang ya lur ya. Ya, Bili. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lor, maam lor sama Buli karo Babe. Ya. Enak-enak. Timun lor. Lemurune goreng mau iki. Enggak, enake goreng ya. Tenang dulu ta. Kemeripik Bili ya. Gembus goreng. Babe keseretan, Dok. Minum dulu. Nah, minum dulu lur ya. Pelan-pelan, Be. Lur. Gembuse padha karo mukake Buli lho. Tombol. Ambil ya. Gurih ya kayak. Gurih. Enake piye? Beh tenan Buli, enake gonggur. Alhamdulillah lur, lek madang babe karo Buli wis rampung. Babe karo Buli tetep ndongakne dulur-dulurku kabeh neng ndi wae, tetep diparingi sehat, seger waras, panjang umur lur. Amin. Gangsar, lancar, berkah rezekine ya lur ya. Amin. Oke lur. Wassalam lur. Matur nuwun.